Alléluia. Alléluia. Nya dokon so adu won gwanu. Alléluia. Nya le ke sunle me ble o so akpe. Akunu join I ble nya so alu won gwanu. Yen kesna ko wa tenso amen pa. Ne solie ingwan iye ingwanu Jésus duma inu. Baba ni mami mu e amulike nglemu deux fois sans Jésus duma inu. Ma emi boy osisi sakra bokra like kra yo mais isakpa otra esutiti Jésus duma inu. Blenga botie e bali e classé e soa bobo. Oma esre nyamien vlike bokon ele nu ma e kra e jaso. Ye esi su etindenga boy efe Dieu yakon ablana onikun iwakun bosse ke anangama nkpanfleo iwa anangama nkpanfleo quand on bla
un pamphlet quand on planende. Qu'un un pamphlet timianie. Alléluia. Nana David ye okandenga. Iwen anangama un pamphlet yela ke un tek pamphlet titi. Sange c'est un pamphlet quand on blandende. Alléluia. Yela ke osike okroyo isa miantio. Okroyo okuneke nyamie so odeitio. Yenglemu esrewanu yela ke nyamie ngamo asre ke nyamie oyo sakoma odeo ma nyamie okeun oblandende yema yasa so noa ongwanu Jésus dumainu. Ma quand vous l'en oyo emi nyamie lie efa e kantiki krikri oma efa blesso e aki e kora sur nyamie lisanu. Numéro appelez-nous onicien. Moi Srafi otima jamweke Jésus. Alléluia. Srafi tima jamweke Jésus. Anangama esi enyamien woba kakima mo oklulen oule titi ngremu efa kan voulait ma o famille Jésus idumanu ilowase afin asasa isapa ngwanga mo ile yen woye afake ngben ilowase oni wakluye mo okata Yesu ilowase afin akun etiale ila wase afin ngoti wa welien amei ngoti unelien amei ila wase afin amayatin ke andeken danganu ikloa eboye kuna eya onyun swanganu makan voulait nyolie Jésus du manu e clean e ngwan e fa e un e yakio sanu ke owa wen owukai na esuoko ni fatansa e abake emri ble sange e bake ni nyamien boti famien be famien nyamien mo kloali ke nkloa yo nyamien mo yili nglonia sien e kloke eni e mantanso e kloke eni e ya e kloke e kanvui e kloke e sui o ma soin ebo ma e a nwren oso iso ajalenu ma etue krun eyueso afin onifata ke iso raisu ma ke isandi enwewle ke akani esapa ande ken oti e aswamu e ken isre oke owa wen o rable nga su ma e famille Jésus du maïno be kla nga mo be fa igole be kla nga mo be yolike blenga mo idie no ma owa wen o tinga e kla nanga e yoy o ma ya fotwe o wla e fangan
ouka e sous la filensu, ouka e clolensu, ma ikla soin, o yodu mandan. Famille Jésus du manou ye srewo. Amen. Amen. Ma ekla igwa c'est Jésus du manou. E nyamien bo le timi bo le klolen. E nyamien bo sasaye bo nye esu. Ye yabe isolele, ye yabe sulele. Oma blenga wa duke ma ekan etia se na ma esre nyamien. Ma ela emi nyamien iase. Nyamien bo e sasaliye le mo twa fien nou. Ibo mani ngwan bo tie ma e wangle mou. Esre ke ma ekla ela nyamien se Jésus du manou. Oni ngwan bo e fa mani oni etia le bo e kuni ma ekla e ma nyame suna ma ela nyamien se amo esre nyamien. Ma ela nyamia se ibo sasa ya ulomu ibo ni yesu ma wani yesu na kande konkle nyamia ngle mu ngawe la nyamia se oni asena ofata sakpa ela nyamia se kun esra nyamia ele ase yele ke ngabo e kpofu embe buya kunda ke inu anya nyamia so odeliwo ma inu wa ya ma ngwanu Jésus du mainu won ngwan ngabo e be kunda ke be pesin anze afe nyire ngabo e be kunda ke atonu o nyamia odeliwo sa cha o mangle mu ama wa Yesu ale ase dans pas Jésus du mainu nya oyoli olie oyoli o mamelie oyoli wa lo fu e be kla belie oman def tefi wa toma ma wa Yesu na la nyamiase ma wa Yesu na la nyamiase na se ke kama wa me nti nyamia yo ma nyamia yo limani wo okun yeti ale kwangwe oni viasu enyamia okun yeti ale viale enu lo itie ma yo dwedwe enu nyo ma kan vule oyolie la nyamia senglemu la nyamia senglemu esre wakasien ela nyamia se e wala nyamia se onisanga boe oyo benga boe afe obesu boe nyamia odnyambelika boe nyamia tenda ke i nyamia yeti aikaba be sinyo yeti angboti blambe unyo lele niande nyamia ote yeson dalie inu Jésus du mainu nyamia otania aikaba belika nyamia otania angboti blamelika nyamien benga bo ebe ibeblo bo ebe le masran nyamien ote tabe nyamien te kambetinde alléluia ke ken iviebe o ya fienwa nyamien ya kunye ifanganu ebe ole ma ekla e maya niensu na ma ela nyamien c'est Jésus du mainu oni sa so bo yo o le ma unsu ma esre nyamien maestra nyamien nglemu yeli ay umbe
Sange like finu ma esanu na ya famambe. Sange amun ya nyamie oni Amerika. Nyamie okambe tinde. Ma kan voulait nyo et mi nyamie il est. Ingaboye kani ma kan voulait. On y maman là, on y aye il est, oyo emi, ikunbache il y a Jésus nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Ouais, au l'anglais mouillon. Alléluia. Ma kan voulait, oyo nyamie il y a Jésus nous. Et souklen souke etranle sangbe. Ma ekla bokon ele nous et jaso. Yema e bonde e mama e mi nyamie boye oyo sadanda mumae bo kan etinde bo kuyeti ale ma e bonde e meme oni kan voulait on fata. Alléluia. Ma kan voulait oyo nyamie lie nia onya nga o bwekole c'est que ma Israël nyamie o kan otinde titi Jésus duma inu ma Israël nyamie o kunti ale titi Jésus duma inu. Mangamo asuzuma ma Israël nyamie oyenwa ongwanu Jésus dumainu. Yesa jonklu bonda dankpa mama nyamie Jésus dumainu. Alléluia. Ma emi nyamie isurale onye 30 Jésus dumainu. Amen. Nya so amuye ole. Alléluia. Etingle muke andeti ekema ebonda mama nyamie ma ebonda mama nyamie. Ma Israël nyamie yang dwe on etran. Alléluia. Et sonti ble nyawema egwase. E wa fable e faya ki e baba mbe sanu ande otibe tien. O ma ya so be kra ma ekudi na ma be sike yo levier. Alléluia. Yo nou ma levier bo ye bo ye yo le be suye so. Alléluia. Ma e bonda e mama nyamie. Oma e wa fable e aki e yaswa besukpen isanu e unke kande tibe chen jole kan onu ake okoko kle ye ke ba nse ke ma enimu me bonda dan pa de façon beau. Ai blamu ame miambe. Alléluia. Alléluia. Kevon deti nyaswa me kben nkuneke enya swamukla eja songlo Jésus de mono. Quand Fabolibo a fait kumba idili nyaswa me tien ndengo we iklasike wadi afwe nokun. Nyamien fanganu ma e ongwanu e dialaje ma e bonde dans pa e famama anangama Jésus de mono. Alléluia. Siendie e kpale ngamo e kpantiti na fisuka e nyaswa mo esuma esi. Sanga ma flanu yeku. Ken se que rekmasi asosuke ensemble avec Dieu nous ferons des exploits. Hey! On y va. Rekmasi ensemble avec Dieu nous ferons des exploits. Hey! Ma igwase e undengole i yemu ndetre ablesien ima bruni nonu anyaki ma iwoble fonu na wa inene. Révérend pasteur Cradaniel, surintendant du district de Port-Boué 2. Révérend pasteur Toto Émile, pasteur assistant de la paroisse de Port-Boué 2. Monsieur Aka Georges, secrétaire général de la paroisse de Port-Boué 2. Monsieur Assouma Edmond, délégué de la paroisse de Port-Boué 2.
chers membres du conseil paroissial et du bureau exécutif, bien-aimés frères et sœurs en Christ, recevez nos salutations fraternelles au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce jour béni du 11 mai 2025, journée que notre Dieu a mise à part, afin que nous les hommes, main dans la main, nous puissions le célébrer, nous voulons avant tout propos dire infiniment merci à notre Dieu qui rend ce moment possible et lui dit également merci pour la vie qu'il nous donne. Nous disons également merci à nos pasteurs qui ont bien voulu que cette journée puisse se tenir aujourd'hui et pour tous les efforts qu'ils font pour que le RECMACI puisse continuer son activité au sein de notre communauté. Cette année, la direction nationale voudrait que nous rappelions à tous la vision du RECMACI qui est de contribuer à faire de l'église SEMA une église forte bâtie sur le Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit donc pour les hommes de rendre l'œuvre de Dieu efficace. Il s'agit également d'amener tous les hommes à contribuer efficacement à l'œuvre du Seigneur, dans l'unité, dans la fraternité. Quant à la vocation du RECMACI, elle s'articule autour de 3 points. La formation, l'édification, l'épanouissement spirituel et matériel des hommes de l'Église SEMA. La mise en œuvre d'actions de réflexion sur les grandes orientations de l'Église. L'appui matériel et financier aux actions missionnaires et aux actions de développement en faveur de notre Église. Pour réaliser tout cela, le RECMACI veut compter sur les moyens financiers issus de la contribution des hommes, des ressources générées par ces projets et des dons. Le réseau compte également sur les moyens spirituels tels que les études bibliques, les camps de formation, les retraites spirituelles pour faire des hommes de véritables disciples de Christ. Bien-aimés frères, la grande question aujourd'hui est celle-ci. Comment peut-on atteindre ces objectifs si les hommes sont de plus en plus absents dans l'Église et si les hommes sont de plus en plus absents à nos différentes rencontres du RECMACI? Le RECMACI est l'affaire de tous les hommes de notre Église. La parole de Dieu déclare que 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ecclésiaste 4, versets 9 et 12. C'est pourquoi la voix du Seigneur retentit ce matin. Elle nous appelle, nous, hommes de Port-Bouedeux, à unir nos forces au RECMACI, à nous engager résolument à l'œuvre du Seigneur. Si tu entends ce message, lève-toi promptement pour rejoindre tes frères déjà engagés au RECMACI. À la fin du nous vous attendons dans la cour pour votre adhésion et pour votre participation à nos rencontres de lundi qui se tiennent en quinzaine. Chers hommes, chers RECMACiens, je voudrais enfin qu'on retienne ceci. Ensemble, nous serons forts. Ensemble, nous irons loin. Ensemble, nous serons des disciples accomplis de Christ. Ensemble, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je vous remercie. Pour terminer, nous voulons, à l'occasion de cette journée dédiée aux hommes, faire un don ou 2 dons. Nous voulons offrir un carton de savon liquide pour nettoyer le temple du Seigneur. Nous offrons également la somme de 150 000 francs pour contribuer à bâtir le temple du Seigneur. Merci à tous. Je vous bénisse.
Quel coin y a nous on est d'abord Jésus du nous. Alléluia. Ma quand voulait oyo nyamielie. Et si que Abidjan Baoule Bekla et Tiblofwe, o mandenga e babankele et Tili. Ma nyamie yo na ma et dissous Jésus du nous. Ici, Blanwa Duke et maman et nyamie, moni quand voulait o fatatiti. O ma et si sous et tindenga. O duemu yakon nsien iwa kunu iwa an mama anangama an yi aye afin otikpa afin iklufwe woti alléluia emi iklufwe bo inglo elikai o letiti o ma ekusu fadake e memei na enyamie so ikunjo enyamie imama le blenye oye. Anangama iklufwe onya viema. Anangama iklufwe onya viema isra krole teole. Lika kranga ken o iklufwe igro. Alie kranga ken o iklufwe igro. Nuaule anagama onisra sanu akpoti mele. Nuaule anagama onisra sanu akpoti mele. Miwanyo anagama otimilike da emanye yo. Miwanyo anagama otimilike da emanye yo awo. Gatema miula wesu ya oye. 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 Minyamye we talo, ao minyamye we pafleo. C'est pas flana c'est wa te mansu minyamia milia wa bio c'est pas flana c'est wa te mansu mie milia wa bio me wa u kamima e mama nangama e boyo kuma o e ya ya wa bla u kamima e mama nangama Mama,
Jésus a des millions. Ils sont les meilleurs. Now our family will know.
mo kan dekre. Ni akale wa yi bi o kan dekre mi. Bobby na bi o kan dekre mi. Mu me ewre mo kan dekre mi. Tu gbaja kwa mi o kan dekre. Kada ku gba kre mi na mi ra kwa se. Kan dekre mi o mi nyame. Kada o. Kan dekre mi o mi nyame. Kada ku gba kre mi na mi ra kwa se. Wa kada o yo mi wa e. Kada o ye ni. Ah, Jésus. Merci. Kada o yo mi wa e. Kada o yo Jésus. Mi dia na bi o kan dekre mi. Na mi na ma ko la o kan dekre mi. Ai ka wa tra mi o kan dekre mi. Kale wa yi mi o kan dekre mi. Tu gbaja kwa mi o kan dekre mi. Ni abo mi na la wra o kan dekre mi. Bo mi na bi o kan dekre mi. Mama wa ba o kan dekre. Nya o su na ma ko la o kan dekre. Kada ku gba kre mi na mi ra ngwa se. Kan dekre mi o mi nyame. Kan dekre mi o mi nyame. Kada ku gba kre mi na mi ra ngwa se. Afuye fwe na nyame afuye fwe na wa mo lele. Afuye fwe na afuye fwe na wa mo lele. Afuye fwe na nyame afuye fwe na wa mo lele. Afuye fwe na wa mo lele. Oje ma mo gwanu wa o wa mo lele. Sata jara jo bi nyame o na wa selele. Kawule bi nyame o wa mo lele. Sele mo yo bi nyame o wa mo lele. Afuye fwe na nyame afuye fwe na wa mo lele. Afuye fwe na wa mo lele. Afuye fwe na nyame afuye fwe na wa mo lele. Afuye fwe na wa mo lele. Ọjà máa ń wò wánú o ló wá mo lélẹ̀. Ọjà máa ń jálajẹ́ o ló wá mo lélẹ̀. Sẹ̀nẹ̀ làwọn fi yàmí o ló wá mo lélẹ̀. Òwúbá fi yàmí o ló wá mo lélẹ̀. Àkùyé ìfẹ́ta yàmí àkùyé ìfẹ́ta wá mo lélẹ̀. Àkùyé ìfẹ́ta àkùyé ìfẹ́ta wá mo lélẹ̀. Alléluia. Alléluia. Ma ebonda ela nyamia se enyamia boti akuye fue enyamia bote nya esu bote sasa enyamia bo ememeli ke fi sanga iya kuye dumanu ete ongwanu ma ebonda meme dans pas Jésus dumanu ma kan voulait oyo emi nyamia lie ela e koral suro nyamia be ase ela nyamia vle be kula be ase ela e baba pasteur kusu ya se andere na le ajalen pili ka o ya fi lon ti amba un meyo ai ma popo ma ebonda e mama nyamia Jésus duma inu. Alléluia. Ici e wakan etia se esre nyamia e nyamia sre wa ble ye o ye o ma esre wa klikli e wa sre e ma e vle. Alléluia. Yele ke votu nye obale e kura e ole esinunde sena emi nyamien wa e kura de yo afin kura sana beri nga gugu bale ogugu ke la ansa oma e wa sere nyamien boy ti akuye fue ke okaki afuelie oma e Jésus duma inu ma oyo abonu asa dan pa kon oma e Jésus duma inu ye ma evle okafon titi Jésus duma inu ma e kura e kan etia se na ma sere nyamien. Quand on veut, il tient des clés nyamien. Nyamien boti akluye foué. Oyo maye. Ye kwa yo maye. C'est nyamien ke okan evle, il tient des maye.
Esra nyamien, esra nyamien, esra nyamien. Ma nyamien oti Israël. Ma onyangi envle en mai. Ma envle son otofon. Était sous Esrawa mbesu. Oma Esrawa nyosu. Et wa sra nyamien. Ke I nyamien ma offert iwawe na ma offa srelen offa si e a nglemenu Jésus dumainu. Ma nyamien srelen ke ti crucifié ma oye tingi Jésus dumainu. Afi nyamien srelen ye otike biasa. Ye otike like boy otike ndisa. Ye ma e o nyamien nu tant 30 ans. O ma se nyamien wa ko osrema nyamien oti foko angban kla nga ba okpalo yiwo. Isu la filen bobo otakama mlomlo. O ma e wa sre nyamien. Ke ibo eti Israël nyamien o fasre le so ifangan fa wle ya ngre nu Jésus du mayinu. Ke ko ina ekla etu eklu na masre so ngwa e chinji. Ke ko ina wa we no kusu yakura ya nya timi na yakura ya nya kura le mu Jésus du mayinu. Ma wa nye su na sre nyamien nglemu. Quand des conclés nyamien, on a boire la baisse ou l'on a classé ma nyamien, a un mi a classé koto ma commande à clé ma nyamien blenya oye. Quand des conclés nyamien Israël nyamien, ils sont à nous beau. Oyan des son nous ma angle mou Jésus du maïnou. Esrewa insansu esre nyamien ke Israël nyamien bobo yo na ya so abe kra nga bo ebe o asonu nu ma akpaso nga bo flekerek masi bo e ke un de ma inde olobe Jésus du mainu oti bokon elelike oti rikakon bo e ya bo e bu nyamien inde ya kunda bo e ti aswa be tuye fo be ma engulele mo Israël nyamien otingei ofara ke oye kra tingi Jésus du mainu ma ikra Israël nyamien ma Israël nyamien Israël nyamien glemu bokun ele nu ela wase dankpa Jésus idmainu baba emien pli ela wase yele ke nglemu se yaliwa ofanganu nya evle bobo se o fon na nglemu ekra tuye bo ya lu kongo menu na yaliwa ofiwon sange ke ya ba onyu bo esike ali ayasa kro ayinu ekunde ke baba emien pli et femme vleso et faya ki osanu Jésus du maïnou anangama emien pli
nga boy tinga lombo bain anangama okla kunsre okla ema nangama eula kula boyeun sange ke buya kunda ke Israel nyamie o esin ye kunde ke e faya kunda e kunde ke e fa sous la filen e fa gwa sous Jésus dumainu baba nga boy suzumai esre ke ilifwen ye ayo ama envle Jésus dumainu anangama emie kpli nga boy kpofwe osunzun kema anangama sangale oto kema anangama mmoja outu baba emie kpli nglemu ebunu ya emisan Jésus dumainu ke boya anangama ti Israel nyamie mo klonga inunu ninge nklati olien anangama emie kpli na menwanti ne solie inu ya Jésus dumainu sanga Israel nyamie abobo yo na ma klonga otofon yo ma anangama emie kpli o mamu betran ala jeinu Jésus dumainu baba emie kpli esreo yele ke sa eti sufwe na sakpa efama ble eniwe koko ma yale na efama ble anangama esrema wan esana anangama yakwa unke aule sakpa esana anangama emie kpli wakwa de ti sakpa isoti Yesu sreo ngle munke anangama fasrelen ifangan fama e Jésus dumainu fasrelen ma oye kinyi yengwambe nu Jésus dumainu Israel nyamie ande nwe se esrewon afamai o ma esre ka nangama emie kpli fanganga bo ebe nyen bo ebe kula sre bo ebe nu ebe kula koko yale bo ebe kula pesre nu bo nangama emie kpli mbe inta osu titi fa fangan son fama e Jésus dumainu efa esimu efa ki osanu baba emie kpli se sie kon okpli okunde na se nyemei o ese ne mamu manyanvie o ese ne yawlo fuemu manyanvie isonti Israel ka nangama inga mo esia besukunde se jumao se besatiri ke vio anangama tike mo eso yati fama me Jésus dumainu ben klanga bo ebeti yaswa bo ebe o yasonu nganu e fa be fa ki osanu ke onyamye ani be na tititi Jésus dumainu rabesu be awlo benu rabesu be juma besu inga bo anangama emie kpli dongasu osukundeli ke konsanu Israel nyamye fali ke son fama Jésus dumainu ya nangama akpaswanga bo etike rek masi esreke nyamie kpli ma oye yaswa mu yekula ekinji yerek masi so esreke nyamie kpli fana fadi juma yaswa be kula be gwanu Jésus dumainu yo na ma akpaswa so o nyunu titi ya makanvule oyo ngumi olie Christ sans Jésus dumainu ya esreli ma oyo so amen alléluia alléluia ma kanvule oyo emi nyamie ilie Oma était sousou et anyainu isien blen wajuke esi e aofuemu Oma ewasre eniamang abo ebe o ya fienglemu mo andemone chenga tibe asonu yele wa klikli bobe o ya fien ma be jaso na ma esibe se kusu abalinglemu ke afa anwa manyamie se ao ya fien wa jaso nama esiwo Jésus inu ma ebonda eso enyamanga bo be jaso libenu ye yo memoni bale esebeke ma be gwase ke e anyankonyunu e fable e fa yo belike ma kanvule oyo eminyamie ilie isien blenwa juke eti ele motuenu jasimu oma iwase e baba nisan Samuel mo jasin sobe osanu ke blana owa bosu okle ke ba ma esonu ni ndabule Jésus dumainu Sieni niamu nglemu nyamoni ke famia sans Jésus Christ dumainu blenwa juke eti ele motuenu jasimo ma e akunda otranwa kana ya bibo eni anvie mu nde obenua efle a sonua ajanyu mwa difuemu ke bebla dumainu alléluia amen oba bleble jasin fe o enu alléluia nglemu akpaswanga bo oyo onya aja isu okuneke oya mulike Jésus dumainu
ye ofa nyamie ofa la moise yele ke black kula ngamo enu to amu ke aja ole amu mia amu amu ba alléluia ye akpaso ngabo ebe todue odi be kula ngabo ebe so ebo manyamie esura le otramusu dankpa Jésus duma enu ye jasi fe o enu angle mu e unke ajakun ole oma e wa fle enya bien Isan kwaku abaku ke obla anya inuwa ya swanga mega mo megredinu e dikara e sinya me kome kredi ya swanga mega mo megredinu e dikara e sinya me kome kredi kene ale blanga e pa de mo ya swanga mega mo e pande pa beri sinya me kene ya swanga Alléluia. Blanc batia elie oma e wa ma esi nyati ke aniama blanga bo oni be baja si sombole ona okofe na be bla Jésus duma inu. Alléluia. Et à ce moment be kebe sunyunu le kan. Amen. Efa efikan lele. Enyama bien be fle insan kwaku abaku. O asonu se ma po bwe dewa. Et unke oti flambeau menu pen ikon. Ya enyama bien oti like klefwe affermissement lo benga boye be klesran be like lo o klelike lo ikungba obojasi wa awule nu asonu nu Jésus iduma inu ye enyama blanga bo obwe konle be fle yao adwa Rachel écoute alléluia ikura bonde mama nyamie ma kan vle oyo nyamie le ikusuma o affermissement lo vie o ma lo be yalio alléluia eti ke ngula ma esi affermissement lovie ma nyamie na ma e yalo be balingle mun ke be wase ke be sulu aja inu o ma anglo ngabo o balo bo be fle jeu anglo ikemba inusu be ulu aja inu yopu gon meri lo donc be fle ke 9h15 isu o ma ke e wo boy ko eloin ken kun ba sonu e bawa asonu se ma po bwe 2 kabe se ke 13h sou e bana e wafa adjaso e fa ule nyamie isanu alléluia o ma be fali tani be bali o ma tani nya oye oti korokunyo ponu ambla o ma ikra fa tani so na esoan bebo keko ina kenson wakra ikpa ye e baba flambeau mu be sanu ka fitele be ole tani kusu o be sanu akra fa tani le na ewo na ekoswa mebo oma ewa sere e baba pasteur ke ofa ngabo ya yo aju oni ngabo ya yo na kenson wa toe ofe kra so ya ki nyamie sanu esi andangama nyamie nglemoy elawa se jeje do mayeno ajanga ma se likema ebulike dan eniema bien abakuk ni abla Rachel asufre be kabe wuru jajale danson ino Oma efa be acho sanu oni siesiele njajale nkokra ke au kabe nama ingama esiesie coin ngna changwa jui mo aesu ben aitingefwe ye blengoteka baba esroka sasa blesoin e unka kpafwe ichilike ngamo kanvuoin isonti yokra le inglo yonama anama odman yon fuo ngamo tia samiai famabe be klanga be o siesiele inui mabe akunda ni ngure ni jajale kpa nama anangama ya wale loin ifasina ifaimao monsura le otramba bisu Jésus Christ de manu moiso amen amen ma Israël nyamie orasumai
Alléluia. Et baba me moni ujole. Et ba abaku manyame rosu famille sans Jésus-Christ do maïno. Et ça ou flé. Et à son sou nianfoué. Et à son sou nianfoué pas choix o et a fien a fait direction de culture. Et nous en tobe plan avec les libédouma. Mon bien be kaki be tinge asonu. Iwa le no anze i blofoué nous. Que monengo moti anglo il est mo tué mais c'est que ka sonu nyosun vie belé anya. Ebe kingina mambe train ibo. Ye akpaswa ngo chef semano mo be frère commission élevé étudiant mo oni sukru mamu ebe nanti ingama eno to nyamie mvle ye ma eno to esini ni me ke mone ngo bale moti anglo nga ekun ile bulu mo kwe ka so nu nyosu vie nyamie srewa ole yo le ke eunke eniamu be sale bre wa ju anze kusuma konku vie me passer wa ju o fara ke fe ngba so e fa wure nyamie sanu iso o peti mo kidina e trembo ngale ti samo ifa e asonu sese fa aswa ingama ese e penya mienvre iura ke mone ken kasien kla anglo kunu mone ken kasien kla e fa yo blenga e fa se ke blenga ti de le blen iso blen e bogasi anze kusuma e benga eni betra e mo koma sonu e se bike blana be eni ayo asonu ni kawre o meti ma e sese un mone ngo ba imansi e ko sin isi na ngo ba lo lien iso blenyo ma e sese una e flestra kun eni akun e wakun o koma sonu anze kusuma e bogasi o ti so black e fa be blana e ayo asonu ka la be quantité de nyamiende be klebe mo oye kingi e mami afat masimu bia ma e pen e momeo ke ko fe anglo ngoye inu ile abla ni sien ngo faju ile ablasan o ti be ble nga be fle journée d'afat masike rep maside nga e yensa o ble iso ble no be trempe insu be edike suman pa yo ko be Côte d'Ivoire un mois inu ima oyo e mami me kingi na be bo mandre ke so blend du na ye ke ofuli benu na ye ke be kalo anze kusoma be kodi ka ofle mo be kingi na be bla isonti e mama pasteur wa ke asonu vie ke amu yaki na mu fite vie am 30 minutes nyo ke o kan de kansa klamu donc asonu vie ke e baba me fite e mami am 35 minutes nyo o kan de kansa klamu ye e jepse ma akpaso akunba idioti ndalo America inga ma enoto eni amlamo ke beleli ke kliwawa yeli ke kla so ble onion e mone ngo besi mone ngo anglo ngo ye inu motile abraham inu anglo nga mengo ye inu le abraham inu ye be kleli ke sonio yeli ke ngabe ginansu yole bla inzoli wa fango fati yandra dete abrasani kun ino ye e mama passe wa jiji nu klebo ma oye ni amla be kingina betran ndeso embo kokuna bia un sasuma pa warranty ye wadi afuekun e kan juma tre bruni nyon dewa e fali enveloppe mu e vie bu kusuma e na fama be kra nga be fali juma tre bruni nyon iso enveloppe mo be jiska be wura no ambe wura tra isu alolo anze ko o be sanu e bia sese bubu mo be jikele an frafa be tenu kusuma so wura tra su mo ne ngo bale aklafa ba le mo kwa fien nu asonu le jole ki asonu le aklafa tenu anze kusuma yake asonu wa aklafa ba donc mo e kingina iso enveloppe mu e fa bla afin oti Côte d'Ivoire ason sema iguma trebruni nyon ikpaile kan pe am so klo sang abe suye lo nga sino le nyen okun josi ka bobo o mblibio ijile nu donc osoti ma e kingina engba eji asa kusuma srango na fama vie ma ka sonu vie be un service donc be nga be kekle tranre be un be una be fa be die e pe un ra ekun yo le ke ko fe an imansi jole ngo ba e le ngo faju ya ken eleli ke klewa ngablo fense ke semaine spirituelle i blesson i fa klelike obobo il est bruni sang le fa grain il y a que monti il est bruni sien et fa klelike nyon donc ay grand yole no so anu 18h30 fa grand 20h30 ye klelike do moye ngi oti dike klele o krisi fu nga na ti konyu na atinya mien de nu atinya mien sule nu polisu ke be klolike ye mon blena be klolike famille sans Jésus Christ do mainu ye e un kare akpaso anwa mo effet social inga ma esenya mien flinke ko fe il est kikli mais il est kikli ngo faju ande monnaie mais il est bruni musika ngo fada ka etani
ti pon mo kwe be klanga be nia be klata no mo be natani e so pon mo kwe anze kuzo be ska na juma lo ka so no vie be wu enia me una be tani so sika hallelujah anya mi mfle gal singo we sanu yole ye manya mi ya mvo sile oni tra lele nga efiwa efite ko e asamian oni sanga be oisu e ngo ko me gba manya mi otesu ma e famie sans Jesus Christ do mayeno e baba me kusma am monike manya mi e na refmasi o grand kingike oni fatan sa famille sans Jesus Christ mon moiso amen. Alléluia. Était sous et jasimu besu oma isien blen wa duke e so angabo e o plan le bokun le nu eti iunde oma esreke ma ekla ekpe yin e kran besulo na ma enia wa fangamo wa yo waju. Eyo amulike emi Jésus-Christ do maino esuabo Sion asonu so akpanle sikai inua kre amu andemone boti mesrai ikemba brunikon afwe akpinyon ablaoni nui monengo feyi mesrai ikemba nusu lele bofaju mesrai ikemba brunikusui San yansan ablesieni nglan ye bata ndanio. Besran yansan ablesieni nglan besikai inuanti kotokun akpi ablasani nsan ablangrani nglan. Sikanga enyeni lemo kwenga nui oti kotokun akpi nsan yano ablenuni nsan. Sikanga enyeni yi lemo kwengo sini le nui oyori kotokun akpinyon yansien ablesoni na. Sikango gwalisu lemo kwenga nui oti kotokun ya mokwe ablesoni nguna ela nyamiase eyo amumo eyo amukura na urebo amudin amu yo fama nyamie ye ibobo ye oyo amumo epen amurake ndonga amuboi Ankrafasi, Orange Money, Move Money, MTN Money, Wave, Anze Asonum Bobo, I Banki Diabo Soin Eco Banking, et non, Asakusu, Bekra, Nabewa, Befa Beunra, Sion, Asonu soit prendre Akunda Nui, Bekrafa ndatale fruai soit planle sikasu ni afwemu be sanu be jumadi urelo anze kusu asonu swai I anuanule moneke kura ma nyamie ra amusuo na eo moneke ufle. Amen. Ma quand voulait oyo minya mielia Jésus du maïnou binga be si kaka wa vle nu ke fa vie plan sa si kaka Jésus du maïnou on me dit si azuna ti pa alléluia ke fa kanisa ande otie baba mu be ken o ma be kunde ke be yi théâtre be clé e wa fa blesso e fa ya ki be sanu. Nyamie. Yaki mi padre sante fake yo. Ne wonya songo kuro black nga savide. Tie.
alia blunu sonu blambewa ole doku ni subla ole tenku ni subla iye un bon mon ti bla won bisa mi ke se un patron abo femo Sophie Agnew yo on ti ba bon andeli emi juma osonye ministre fi kusu elanya yo sa plango ba no bisa mi osu numale yo na klenyale o ntiri patron asro mi kan de kun kan cleo yo kan e nkan ai kan atike kan zi bobo nti o patron kusu enyon eti krisifo e ke ko yo krisifo e yaka kisna ummo sa plango okan mi ye yo aunque ati onu akla ijo patron asro aske nklosa gba ke wa sonu loy ninge kokoro nga be yo ayovie oti ya ten anya akovie jole ten kuma ko mo ne ten kuma olo oli eli adi mi nla lo pa me kenglele nga ma juwai nke onzuen onya son no le oti akungba nya like kokoro be ya son ayo koti sika hilo ayi nya dokukura su kenye wa blam yebe ba ali ablunu son blam yebe ba yebe de kan kreke ne pro oti nya mi wa we tran we jangale wona soke akla ani mi kwa ke son de le no hai patron no wa kanyo do be ni su na ki kranya sen ken kura kan vite les oublemi allô ma tête c'est là obo asiami sra kumba be fle jango obo kati jango sra kumo body me passe souffle mi allô baba pasteur Jésus fanganu ole tikanga wa ibobo non ndefi nuanu mmankoto ku yanu c'est ambubu suna argument flemi ngukasu yagmo masoke ande na krenyale hai patron ta lo kon bi so osu alwa faible nene Nyami say bonjour. Mareo. Ati say on ti gba. Nous Gwasi le. Black clan lokoko. Ye nyako lingi sao. Ani ambla. Oui. Nkwe jolo ofo ba. Ah, Juman ai kande. Itemba. Nkwe? Juman. Jumanga esranyo ekende. Juma ila kre osan. Mflewa bama. Ken flewa koma. Ka komanium. Momi fo ohun le ogimanu. Banga bu finfin fo e o. Nya bien. Ta o menu no sra bu ostran. Bu vien. Ai. Nga jine asonu fo e wo. Asika nyame ndan wa ehunne. Oti nyame wa western tan relika. Donc akunda ka nyame unfifin. Obi apuka aja so sebe janvier. Oso ya mfe. Yon pa ni mi ta fami kangwan kan kroji. Asiami. Momi sa ke ngole sa, san fi sa dia mi un la lo pa o. Won so ke ne bla. Nda bla Donc nga jine ala bla. Ma unle sien. Quand tu t'es sien ni ka ba du man. Aya ki on ga ya ulo lo. Abo blame kloti. Neyo. Oju mo ti we wakati o tutu soa. Neyo. Ala blake. Àwọn ala blake. Wegu mo ibo. Webo, no se na webo. Ke nga nko en kan pasteur. Adeba. Akamien. Adeba ya ki. Asike ngale se passer di oya mi un pa o. Mo yisa nga fa pa ki mansu. Bobo asonu pengben. Mo sro kura won yiwo. Wa afọ un de fa wule sro kura won wa fon.
akpɔ subla ŋa wɛ meti. Eh, mo bla na Asi pemi zo anzwe. e. Asi Ti akpɔ anzwe. subla. Wo asi anzwe. Mo talwa. Mo kula. On dem bo mi nyan fie kan. Wa so mi mo kula. Ndem akan kre mi hu ye. So tilio otika ibosa. Te wa ti mo kusmo otika ibosa. Mi en ko wa. Ouais. Wa wole se que 15 jours dans boucle noir. Moi ndeng kan klo. Na bla anti célibataire. Blanc en colère, on y en blanc. Hein? On y en blanc. Pourquoi tu as dit son nom? On gagne mieux que la fima. Ne va y jouer pour. Ah bien, tu m'en es. Dis ça pro. Timbo. Yeah, patron. Yako opilik ba. Yako. Sa papa nga mien yo otik pa. Imba won se otik pa. Moi mien ba agua mien c'est ngle mga so. Avec ma si aswa. Rek ma si aswa. Rek ma si aswa. Rek ma si aswa mflok ben nye. Wa ulo loti se. Wa ja noti se. Na e kemisa yo black ngbangu na fon le suku nu afin black asien e si ngonglolon obisa ekosan. Amen. Alléluia. Alléluia. Kemo esi beti pa bon beni awlo osu eti nga mo e théâtre nga me nga mo moi lo beli nga e kenle ma kan vle o nyamiale Jésus duma inu. Alléluia. Ma e bonda dankpa e mama nyamie. Ma Israël nyamie oyo ma afoto nga bo e oyo streama nga mo enyamu be yile nu ma afoto e soy aucun Jésus d'Oumaïnou, yama au Kaï. Était sous et Anyansu était au Nyu, ici un blanc duke, Ngaboe, Sieli, Boe, Sunzu, Yaouloke, et Fabana, et Wafala, et Minyamien, Yase, Ma, et Fabla, Nyamien, et Nyu. Oma, et Kanga, Ndengao, Koren Fouemou, Nyonsu, Netring Grand, Boseke, Ma Sanakun. Il y a un bouya kundake, c'est Oma, Otikpai. Ofama nama oyoklung bosu ni miamia lesu afin srangoma nyamia like kru fuesu nyamia ikun ojon oma esra nyamia vlinke ma ikra efa echelemu yema ejaso Jésus dumani esra nyamia ke ora chele so besu ma Jésus dumani nu ma ibo moti nyamia oso echele so benu yema ofa di duma ma Israël nyamie. Ma Israël nyamie ora ikele mesu ma Jésus duma inu. Amen. Ma egoase. Ici e gbogbo ye enyamamu bafasi enyule gbogbo ngama we enyama blabe sanu le eye chelemu ye ifagwa ngabo e o enyama ya ngamo enyama ya so abe gisile le ifa e blusumu ye ifa ba ye fa ble e aki e groupe choral sur nyamie isanu ye se servidor ke betinga nyamie vle ye ma ekla e bana eye chelemu e manyamie. César est famé. Jésus a capé et ça. On s'en a marre, il y a mis Kanya Kongé. Sous le matin, ça fait so. Maïfa, César est famé. Jésus a capé et ça. S'en a marre, il y a mis Kanya Kongé. Sous le matin, ça fait so. Maïfa, César est famé.
sikania kunje surale wakre sokweso Maïva, c'est alliés fameux. Jésus a cacré et sang. Sangama, il y a des sikania kunje surale wakre sokweso. Maïva, c'est alliés fameux. Jésus a cacré et sang. Sangama, il y a des sikania kunje surale wakre sokweso. Maïva, c'est alliés fameux. Jésus a cacré et sang. Sangama, il y a des sikania kunje surale wakre sokweso. Maïva, c'est alliés fameux. Jésus a cacré et sang. Sangama, il y a des sikania kunje surale wakre sokweso. Maïva, c'est alliés fameux. Jésus a cacré et sang. Sangama, il y a des sikania kunje surale wakre sokweso. Maïva, c'est alliés fameux. Jésus a cacré et sang. Sangama, il y a des sikania kunje surale wakre sokweso. Maïva, c'est alliés fameux. Jésus a cacré et sang. Sangama, il y a des sikania kunje surale wakre sokweso. Agoto palu se kabete anyamiento. 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 Bedi manyamiento. Nyamiento yo. Agoto palu se kabete anyamiento. Bedi manyamiento. Nyamiento yo. Agoto palu se kabete anyamiento. Palu mangalu adio yo. Palu manyati ao yo. Agoto palu se kabete anyamiento. Kakao mangalu adio yo. Kakao manyati ao yo. Agoto palu se kabete anyamiento. Bedi manyamiento. Nyamiento yo. Agoto palu se kabete anyamiento. Nyame kroka emelike wafa beniswe. Enya ekrula. Nyame kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Elikenya. Ebuya kuna kai fame yotiba. Ye fame yo. No ekrumbasu. No enyalesu afisanga. Amanya mielike krufeso. Ikrugebo. Nyame kroka emelike wafa beniswe. Enya ekrula. Nyame kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Elikenya. Ebuya kuna kai fame yotiba. Ye fame yo. No ekrumbasu. No enyalesu afisanga. Amanya mielike krufeso. Ikrugebo. Nyame kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Nyame kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Elikenya. Ebuya kuna kai fame yotiba. Ye fame yo. No ekrumbasu. No enyalesu afisanga. Amanya mielike krufeso. Ikrugebo. Nyame kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Nyame kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Elikenya. Ebuya kuna kai fame yotiba. Ye fame yo. No ekrumbasu. No enyalesu afisanga. Amanya mielike krufeso. Ikrugebo. Nyame kroka emelike wafa beniswe. Enya ekrula. Nyame kroka emelike wafa benisu. Enya ekrula. Elikenya. Ebuya kuna kai fame yotiba. Ye fame yo. No ekrumbasu. No enyalesu afisanga. Amanya mielike krufeso. Ikrugebo. Esi anangama nyamie se fai satiningo ifai mao ti su afin we ati nyamie wati defenio on vlengle mui oduma da yolenti ngamoti kela ni blusu afa bleo
nyamie si envoie sonu na oyo klusa inwa yalelike ye oma be kusuma be yeli sosa inwai ke onde va kan isai isra fama be kenga moti sura lemon isra kun fataba abulia kundai ande kenga nui famei ma isofwe igura ogwasi ye jumanga modi rasueku na sikanga monye moso o kala aliensu ko ina blau frame wa kwa elike down fra tranga wenti ila aseo mama me unja be fon be nyura ntibe tike na makamvle nyolie ngamo kruvi fwen ofia o iba bole owe wa wenu loin jene sotimi jeje no maino mon vle unja fon ye manyu nyanka olie Jésus Christ de mano nyame vle sike amen. Alléluia. Alléluia. Nyo nyamye invle ilike Jésus de maino. Ye nyo ya swambe mo. Rekmasi. Blambe wa yesu ngula be. Alléluia. O maila mianse oni jumanga mo nyamye faula musanu kamuti. Amoni asonu ijuma ibo swale manya miera musu eniamu onu nganya mnyefama ike yona e aswa mubo eyo ye ngula mufanga kamu penkan nisa se yaswa be wande be kunemu amuna be nwamu ngai won eyo konti kekre o mama ikura yura yumfanga na kai fle uma iso suklama haleluya won si wafanga klolo Fiesulo be flé yaswa. Fiesulo ke be flé yaswa be flé. Yaswa. Alléluia. Okunko sosu wafango sosu okrike o lesa pa. Neo. OK, ma flé una sosu so clama Jésus do mainu. Anuma Simone et selike en dekin et quand nde juma très blunignon ngamo nyamie faula e sanu e kan inunde e kriamu oma ande blen e kloke e ko enyukan e yiyinu we ko ina mwanwe e president o fali flua faula li sanu oma flua so iwan e kanga e fa kriamu na mu iwre we iso ajale ye iswa fuso Samuel est où? Koko ina wa we inclama nkenge blof wenu okun betwibo wa renu mami Ndeiti osike au surintendant de région et de district, intendant de paroisse, assistant, aumônier, responsable laïque et fidèle. Allons-y. Yo, baba ifa fikanele. Jasin soy, ofama e asonu pasteur mu tretre, yerenga boy obobe dumale. Objet journée nationale des 12 grands travaux du centenaire. Yende soy inga boy takasu yeleke oti tienkon. Boy fa boy duma tretre bluni nyoy oti duma ikien. Bien-aimés dans le Seigneur. À l'origine des 12 grands travaux du centenaire se trouve cette importante question. Quelle église présenterons-nous au Seigneur et au monde après 100 ans de présence et de ministère en Côte d'Ivoire? Le plan stratégique de développement décennal 2020-2030 comporte des travaux majeurs d'ordre économique.
boye e jajali e buli akunda ke sanga moye fata ke e yamenwa boye fa du 2020 mo fa du 2030 e soni ke ngamoye kunda ke ye yabenwa e so akunda. Social et spirituel pour l'ensemble des fidèles et notre nation. Ninge ngamoye yinglo unenu anze wa wenu moye yinglo moti nandolie boye e vlen kra nyen inde e kan. Ces travaux identifiés et planifiés sont appelés les 12 grands travaux du centenaire. Yeke juma so boye ye talibe boye suzu ke ngaboye yo nyenga boye yo ye fleke juma trebluni nyon. La présentation exhaustive des 12 grands travaux du centenaire a été faite en février 2023. Afwe nga ofle 2023 yanglo février nous dumatre bruni nyonso e unke e ilinglo e fa kleli nyamien ivle ikla. De même que les stratégies de mobilisation des ressources et le parcours du contributeur. Kokun wa fanga boye yo na sikanga boye fata ke nye ina ya dumanso inwa wa fanga yo na ya nya sikaso e ilinglo kusu e kleli amu. La première phase des 12 grands travaux du centenaire concerne la réalisation du temple de l'église CMA de Nzwesi. Yese ke duma bluni nyonsoy likanga mo e bobo yele asonu se manga mo yam sokrobo flen Nzwesi l'enfant nyamien soit danga mo lo ekuneke ma ekra bokon ele nu e yo ekplan soaso. L'équipement de la maison de la radio. Ye radio nga mo ti se manien ekuneke nga mo ti asamian anze nga mo be fa diduman kuneke ninge so ma eto na ifa wala soaso. Et l'accroissement du patrimoine, achat de terrain. Ye ekundeke asonu isasu tre yele ke ngabo etike asien asonu owlesanu nama auto asien na onya asien vie. Les contributions financières du conseil d'administration, du bureau exécutif, des régions, paroisses, mouvements et associations, des pasteurs et fidèles ont débuté le 1er mai 2024. Yo yeke fa jali so eseli e unke anglonga ofreke me ikemba klikli afwe 2024 ye sollicitation ibobole asonu yakpaso ankla e ola mefanga ke mambe yisikaso. Des efforts considérables ont été consentis par les pasteurs et les fidèles pour mobiliser près de 300 millions de francs à ce jour. Yeke kaninde so e unke e pasteur oni benga boye pa be boye beti nyamie wa mo be wasonu pokongonu be miani mbeyi kembe ola nyamie ivle sikana nyamie ivle I fanga na masikaso ekura yi kefa juanden ekura se millions yansan yakura yanyen. C'est le lieu de remercier les uns et les autres pour leur riche libéralité. Ye blessoin otisu kema e la ekura ya se ye kunu boye tuli boye fayili sikaso. Les fonds déjà recueillis ont permis de contribuer aux travaux du temple de Nzwesi à hauteur de 200 millions. Ye sikanga boye e boboli oyoli ma asonu sema wakroa masika million yanyon ke e façon asonu sema ngamo Nzwesi lon na be fak plan soit dans so. Et d'entamer l'achat d'un terrain de 10 hectares à Yamsokro à Tiegouakro à hauteur de 50 millions. Kokun asonu sema osunzu ke auto e asie boye o klonga ofeke Tiegouakro matan Yamsokro kokole eto asie eta blue million à blenu. Ce terrain servira à réaliser la salle de 10 000 places pour les grandes rencontres de l'église CMA de Côte d'Ivoire. Yesuzule nou yeleke ekuneke ekplan soit dankun soit tetre komboe okrafa sana akbi blue boye lo ekra ya e anya dandamu. La phase 1 de la mobilisation financière doit être clôturée le 31 mai 2025. Sikanga moye suzuke ede se eklase I boueklikli anglonga moye be fleke me anglonga yen. Oui, anglonga yo nou. Voilà, ikemba ablani nou. Ablasani kon. Yo, I aviele lo kemba ablasani kon fara ke sika I ule klikli le egwebo. Et les besoins sont encore considérables pour atteindre les objectifs de la dite phase. Yo, ye donga su ke nyen ingabo e waka ke ko ena ngabo e suzul ke nyen ya nyen oteson. Il y a l'achèvement du temple de Nzwesi. Nzwesi asonu ngamo e kende ke ya bobo mo ya fa esi ala nu ofara ke egwebo. Il faut encore 177 518 905 francs.
Yele nous ofadake million yakon a blesso oni nso oni suma fadake enye na ya gwebo. Dont 80 millions pour l'achèvement des secondes œuvres. Oma fadake inu million abla otwe e fana ngabo eti juma bo eti swa ikunlolie kabe comme swa so ikunlolie fadake ifa gwebo. Et 97 millions 518 905 francs pour les besoins techniques, sonorisation, écran géant, lumière de scène, etc. Kokun inu million ablanglan oninso ingabo kale fadake que soit okokplan inu la wala nge fadake ifa nyambe. Il y a aussi l'équipement de la maison de la radio-télévision de l'église à hauteur de 141 574 414 francs. Yo, yes, c'est man kusuma i radio inden fadake kusuma ingamo akai yele ngawe fa fin ikanlele. Et le terrain de 10 hectares, il faut 120 millions. Yo, ye terrain ngabo e kendeke ya nyei o ma fadake nya million ya kon a blanc ke ko ina ya gwesolie ibo. Pour achever les travaux planifiés pour la phase 1, il nous faut mobiliser la somme de 439 93 319 francs. 439. Et nous devons recouvrir cette somme d'ici le 31 mai 2025 qui marque la fin de la dite phase. Que faire pour relever ce défi? En vue de relever le défi de la mobilisation des 439 93 313 francs CFA, d'ici le 31 mai 2025, nous organisons la journée nationale des 12 grands travaux. Cette journée se tiendra sur les 4 dimanches du mois de mai. Du 1er au 31 mai 2025. Sur un effectif estimé à 1 million de fidèles, 17 667 fidèles ont pris des engagements. Pour contribuer à la réalisation des 12 grands travaux, soit un taux de participation de 1,77%. La journée des 12 travaux permettra à chaque fidèle, qu'il ait pris un engagement ou non, d'apporter au moins 1000 francs. Au moins 1000 francs sur une période de 30 jours. 1000 francs tout le mois de mai. Au moins 1000 francs sur les 4 dimanches. Est-ce que c'est bien compris? Chaque fidèle dispose de 4 dimanches pour faire son don. Tu as les 4 dimanches du mois pour faire ton offrande de 1000 francs ou plus. Dieu a fait de l'église CMA un peuple nombreux. Ce grand nombre doit être notre force. Si nous avons un taux de participation de 50% de nos fidèles,
nous parviendrons à mobiliser les 439 millions. Pour achever le temple de Nzouessi, pour équiper la maison de la radio et télévision et solder le coût du terrain de 10 hectares. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le contenu du message que le président nous adresse. Bon, on va continuer comme ça. Donc ce matin, nous allons commencer à mobiliser ici 1000 francs par fidèle. Tous ceux qui sont prêts à faire leur offrande aujourd'hui, tu vas venir avec ton offrande et tu vas déposer dans le panier. Nous avons tout le mois de mai. Mais nous allons commencer pour ceux qui sont prêts aujourd'hui. Mais je veux dire à quelqu'un, tout ce que Dieu nous donne comme occasion, c'est pour notre propre bien. Nous avons l'occasion de contribuer à l'œuvre du Seigneur ce matin. De ta place, tu peux venir maintenant. Vous qui êtes prêts pour faire votre offrande de 1000 francs, levez-vous et venez rapidement. Si tu peux faire plus, n'hésite pas, c'est pour le Seigneur. Viens rapidement. Tu viens rapidement, tu es béni au nom de Jésus. Merci, que Dieu te bénisse. 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 Alléluia, alléluia. Si tu n'as pas la possibilité de faire ton offrande aujourd'hui, dimanche prochain, tu te prépares et tu viens avec tes 1000 francs ou plus. Tu peux donner 1000 francs. Tu peux donner 2000. Tu peux donner 5000. Tu peux donner 10 000. On va utiliser pour combler ce qui manque. Et je vais encourager ceux même qui n'ont pas pris d'engagement là. Saisissez cette occasion pour participer à ce que nous sommes en train de faire. Quand demain tu vas voir ce qu'on a réalisé, tu ne pourras pas dire qui est on est fort, tu n'as pas fait aussi. Tu n'as pas fait aussi. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus et que sa grâce soit sur nous. Ayez cela à l'esprit. Tous les dimanches, nous allons faire nos dons pour les 12 grands travaux du centenaire. Que Dieu multiplie vos ressources afin que vous ayez ce que votre cœur veut faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
anangama. Oh, meme yo. Enyamien wo o meme yo anangama. Atiwlengbio, Eva mama le me yo anangama. Atiwlengbio, Eva mama le me yo anangama. Atiwlengbio, Eva mama le me wa anangama. Atiwlengbio, Eva mama le ma wa anangama. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Nous t'élevons en dignité. Donc en voulant nous reçois la gloire de notre Dieu. Tu es excellent, tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es excellent, tu es excellent, tu es excellent. Tu es excellent, Seigneur. Donc en voulant nous Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. 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 Efa quand vous l'avez mort. Efa quand vous l'avez mort combat. Et yo demandant. Et yo autrement itan. Alema onsu. Nyamye sulo. Asien suwa.
Bien vie mbe bolo. Like fini ale mo kla fe un sunzun. Ma kan voulait o yolie. Sran fi kla fe ya kundan o sake wa won we. Sran fi kla sake ma won bobole o kuma won avielie. Sran fi kla sake o tikekle nyamienyo. O ninge nga yo be mbeti atre. Sanga kla yo be o ti abono samo. Afin sran fi o kla fe un sunzumo. Like fi o ti akekle o nyon. Timi o sanu. Kulale o sanu. Sieleng o sanu. Ye oti anangama. Ke wafanga srambe kuri biain. Ke ibu wakundan e wala gwase. Afin o bialien. O famien bialien sranfikla de o sanu. Aole titi. Ati famien be famien. O kurale o siemen mwan. Itie suwo. Itie kanvuwo. Itie yoa yenyo. Afin olie kei son o tisu. Se su won o tisu. Se su bonde mawon o tisu. Se ebo esro ebo odumai o tisu. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Ma kan voulait nyolie na raisu. E fablenga eti onde. Ma owa wen o tingei. Nandenga mo iti o la ifanga. Jésus du manu, amen. Ma ikaye usununa ikanga nyamye inde. Pierre nyonsu d'être sans imabluni mokwe. Pierre nyonsu d'être sans imabluni mokwe. Yebo emi boti ye defuen yo amunti. Mambe wike amwa yo sran. Ye mambe wike amuni tran na amwa si pa. Ke ofin nde mambe be yi ayetiti. Ma oyo so. Jésus du manu. Amen. Amen. Ma igwase. Ndeti ngamo nyamye faula ye sanu. Yele masule mo kale titi. Et celui que Kenya mi kanden koko ina ya winren o façon son saviemu. Ko se ke critifuen o sumain. Mo sufa critifuen o façon son waka. Anze igre mo suma. Afuen amo sinlo nyamye mani ble. Et celui que kana e akam masulenden o varake e wu na yasuma. Mourir pour porter des fruits. Ye wule soin et quand ni mangabe douamo ifien ofite blofwen flei germination. Et falible yili nou. Et c'est que mangabe douai. Nzwe ngamo kenyi oyoma iplong o kete un okpuke. Ke iplong okpuke okun iu ne banoy e classique osaki. Okpolo. Yele wule mbobo. Ke osaki un ibobo iu ne oema okun nyere kansu fite. E yili nou, et c'est lui qui nyamye wa wendi juma nous
ke nembo mo eti sate ifwe mo wa kplo mo wa saki ke me ati mo digi mo enu ni like ufle ngwan ufle o enu ni ofite ni srambe wi. Alléluia. E fali ble e yili sa sombe nglo. Oma ke eko e nyunyo se nia etale un lo e wi ke sanga o asiembo lo ke mai o sakile mo nyre o filo fite e so akan nyilembo o sunyi enia sien lo kun o sunyi. Alléluia. Ichema afwen Yesu kan nyilendenyo nranu nke nyamie oyo mo sakpa ma ekura nga mo yo wa mo itinde ma ewu ma oyike e awu na esuko enyuru. Alléluia. Se viembe kusube na woman ma nyamie wa wen odiguma be nuna be wu na ajale nga Yesu fe ekura e woli kawre Jésus du ma ino ke waka mai o fite nyire kamo o wasia no mo wa fite len like klikli nga mo enwi yele ke inyai vian obo inyansu blofwen fle yi photosynthèse pa jalen ko kan inyai o me fangan o wole nu fangan o ema o me halie odi itema o vianti kingi wakambelie o ema be nyan lie be di ye enwike kaote kan ke ngasai like ngamo ya nwi yele ke o nyan odui racine, c'est ça? Voilà. Ke mangole ngamo enwi ngloai ivie kusuma oye ibolo kengloa enwu nyamu ni ibolo eze oye odui ni oeze ni ofa ule asie no oye te oye so otwen zue otwen alie koko ena wa teunti. Alléluia. Okun ke enian enwi ke iwakai oye iwa ganyoze osunyi otwen amunwi omalike nsangalenti kingi inyamu ovia okunde kani pajale iodui ni oeplo ni otwen lie okunke enian enwi ke iwa kai osuyetende. Alléluia. Oma wafanga mo enwu ewakai mo oni odui oni iwa comment on appelle la tige, je vais dire quoi, iwakai, c'est ça non? Iwakai, voilà. Oni inyamun wafanga mo onyi inu yenkloke andenglemu mfasunzu krisifwe inyiwa ngamo ofatake onyi wa wenunyo. Alléluia. Itema minde itinse que la croissance végétative miroir de notre vie spirituelle. Wafangamo wakambe nyi ifasunzu krisifwe inyile otike krisifwe ini anusa. Alléluia. Monsieur m'entendez? Mais na vizuke nyanu kale. Amen. Amen. Like klikling amo ekende yele wakai anze igre iodui wakai iodui soy otwenzwe oni alie ngamo okotei wawenu esukanzunde ekura esike wawenu kebe kan nzuende nyamie indenye ifasunzuyo neo ye ke igre ofe yodui otweko asie uno le kokunde nzwe
wa wenu e classe c'est o cliquer yo sa kloka anyi wa wenu o fata ke o convi yo ese o so nyamie inden o fata ke o ha ngulen o klo nyamie inden. Alléluia. Dieu mou clicli d'être iman sans heureux l'homme qui médite jour et nuit. Yon sranga mort obu nyamie inde yakunda nglemuni kongwesu ili esutiye na nafi. Alléluia. Savio lo fara ke fa uka eun. Nyamie ndenga mon kenye kamuti samu transe na mu buya kundan oyo mamunyi na ke samu sia nyamie nde kangan amkla ya pa ma ekinso na mu we ke asonu bwebo biblu flua nga o sanwe odianle sange srambe klo nyamie be tie inden okumbe lafisu. Alléluia. Alléluia. C'est nyamie fait sauf engamon. Que a soin nyamie de kanga otipa ye ula mufanga samu ye sotipa. Sangem kwa ke amusa simbubu amuna museke yo ngamu elie isi akanganti elie nianu. Keke ndenga mon kambe ye atranu mo abuwa kundan. Alléluia. Que Jésus ni Marie, anze Marie de Magdala, bekangani nyamiende. Bekangani. Sange be la fille Jésus anze ba la fille. Be la fille. Oye seti. Avec que Jésus quand demo be fa be soucier boy. Inu ebe nyabe u kalelienyo. O man ken kan de esa sou la fille o yako. Itie mantinga munyo nan na fi. Afi ovara ke pole kan viole ma sonu koko ena anyanu fanganti. Alléluia. Alléluia. Ye anya se nyamie inden e fasunzu nzwe misidi minimu anyamu ovara ke eklo nyamie inden eklo le nyele beni yele blenga mo bekan ke besu se kensu kan miende sa kloyi oli mioina oyi transu na la vie afi ekura esi ke kesran ku klolike ole wa fanga oyo neo yesa mu klo nyamie ndem kusu plenga mo esi ke efa klelike o fada kamu klo blesomu jole no swa efa ble eklelike nya ndiamu na ule na mi untule like klewai nyamie fe kele manimi kamu bamai na ken klelike tetio o klemi amu nyamie inde iklolei I degré nganka muti OK unkle flua vie wa mani ya swamu pasteur vient be fa be di la loke ke be fali ko kle amien be loin ebe ko kle be man be loin donc asube aswa alo me kura ba jaso ye mbo mo nyoni ke mo di yo dui wonsanu. Alléluia. Srambe di la lolo ye mbo mo like o nsanu nye amwa ke like non c'est pas vrai. Quel est ngole afwen o fada ke ekura enyi nyamie inde ikulole nu nseri amuke se afwen si amo bama jole ke no asonu amiamuina anyoka makama nyile a klasa ka o sunu o kwansu konyuru ça marche pas. Alléluia. Ye allié ngamo igremu be fa asien no be di blofo enfle les minéraux wa wenu yele nanwure nyamie indenu nanwure mo klaka ki srangwan nanwure mo sran kla gransu nanti nanwure mo oyo mo krisi fuen
Ingwan yakundan isu tike. Alléluia. Alléluia. Nya nyamie indeng yo tinge eyo. Nyamie indeng inuya na urein owo. Alléluia. Bless mon pa ndenga mo nyamie kan kre na ngba yo efe o. Violent kayeti o kre boy yale. Dika viole bo akanya miende sran na ina urenga kande o niao o soke o iseti asu kamiunde neo e azo sranga mo iwonyi o fada kenya mie inde ina ure iplongoti oloi yeka o sonu o fadi juma ingwanu koko ina wayo iwuli ke panti. Alléluia. Oma misini minimu se kloke eyoke igre mo iodui oti plon okwasieun mo okunde nzue oni aliesain ma ekusu e fable na eninyamie ekoko yale strewai oukaima ebunyamie inde mo akunda. Alléluia. Se ekrakanga nyamie inde anze ebu ndenga mo nyamie kan yakundan ouka ema eodui o ekplon. Alléluia. Inyosu yele nyamu ko fien ase uno fite okun nyame suba nyamu ebe bale nyasomu oti o sa okun de vian ke vian paja su ni o me fangan o me alie wa faviemu ni oukei ni onyi kwenyuru. Alléluia. Alléluia. Nyai igre nyai pajale yokunde. Alléluia. Mwele pajale Jésus yoti pajale nyo. Alléluia. Okleke yo sranga mo iwonyi wa wenu o fada ke Jésus ye okunde yo. O fala ke yakundan o trans Jésus sou ke oti ipajale. Jésus oti ekani. Jésus ye o pajaye won. Alléluia. Ye wafangamo ekunde pajale mo enyamu o nglu mo oko enge sai. Nklafa sunzun Jésus imamale. Nganga muti. Jésus quand voulait. Wa we nous ninge viembe ole ke esu nyamie mo quand vous y enzo. E ma esambezo. On ngoti ke igre waka inyamo e atingei pajale isusa. Alléluia. Sranga mo iwan onyi wa we no. O fada ke osi nyamie mama. Sranga mo iwan onyi wa wenu o fala ke inyoliemu kan voulait nyamie kan voulait o tranu. Alléluia. Ye sranga mo kloke onyi wa wenu o fata ke inyamu be dilalo ke oti nyamie yuwa théâtre viebe jile o fala ke onzuen o dilalo ke ati nyamie yuwa klonglo. Alléluia. Nganka mutike. Nyamie sule itiema yo ngula ekula efangan ke yo. Ke mone ken ye basai. Sati wakai. Sati jire. Moi le nya. Mo nya so ofara ke vian paja so. Mion mioni na kanvu nyamie. Mioni na su nyamie. Wa fase. Ke angban ke wakambe olembo mo angban fita besu be nyambe bonde. Neo. Bonde. Aba sonu e ya sonu ne donvie akoli o sangale wa bwande vire. Quelqu'un me comprend? Bonde. Inyonsu nyamie isule nu. Ofada nke samo e maman susai. Otike nyamo o fait inyi facie pajalen sou man onyi o trans Jésus sou
Blenga mo le beyemu na mo e blemo atile fani o viengu buebueli enu. Sanga yonzu. Sous Jésus, sous Nyamie, mon hakundan o ese o trensu. Alléluia. Afin c'est sakpa etike wakasa mo sou nyi. Man e nyamu be sous Jésus. Ye e nyamu kusuman otike nzwen sa. Otike lalo mo sran Dio. Otike lalo mo sran omwiyo. Alléluia. Okun insensu. Yele wakai. Bon, on disait igre iwakai. La tige. Iwakai. Et wike ko e ko nyo ese. Nyo e tende. Nyo ni. Voilà. Ni les soins. Ofi like kuma o nyai nu. O nyai bobo fasye nu. Blofwe nu bifle oxine. Sange wa wenu oxine soin. Et à ce que nyamie wa wenyo. Alléluia. O tinge sranku. Nsam ke nam na vie. Oxine soin. Nyamie wa wenyo. Mo owe nu mo etie ma eti Christ wenyo. Alléluia. Sranga nyamie wa wenye nui. Okla ya nyamie iwa neo. Wen nyamie wa wenwe nu wa. Alléluia. Alléluia. Amien. Otige niem faninge kula mfa sasran. Kosa kan aviemba mambe sazu. Na nyomve fwe. Amkuzu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Masake nklam yale o. Sanye koko ina fanga watran le itio. Amen. Oma nyamie wa wemo we nu. Ye oyoma enyi eunenu. Ke igre iwaka nyi. Osukan inzuen mo blofwe mfle caractère. Est-ce qu'on se comprend? Inzuen onyi. Itiama sranti bakan okon nyinyo. Bakan ka nye inzuen iune oti twe kan san sanu neo. Sange kebe zeke san wa e kpengben ka nye yo vie wa eze. Wati nyamie wa wenyo e ma etion. Alléluia. Nyamie wa wenyo e ma e nglase ke e yo sran. Yenga koto Paul Pierre sou kenlen. Itie man e sran. Ye wafanga mo etwe unule o kleke yo. Nyamie wa wen o diguma e numa ka e ko e nyuru ni e kaki. Ka e ko e nyuru ni e nzwen kaki. Alléluia. Na ite fwenyo. Na ninge ite fwenyo. Sanga ibe ni fwenyo. Ikpa fwenyo. Ninge kpakpa mu. Ka yo koi ma o e patrasu. Nga nyamie wa wen o yo engwanu yole. Alléluia. Nyamie wa wen ye ma ewa kai o twen ye o etenden. O klike e kura nga mo e wen ma etie nyamie wa wen inden o kan kli. Se nyamie wa wen so ke na yo na yo. Se nyamie wa wen so ke yo. Yo, alléluia. Ye ni le soin ini fite jumanga nyamie fa wula esanu iswa inu. Alléluia. Sran fi klasa ke wa wenu onyi. Sebe kobe bay. Kebe biso ke olie nzuya yu ya sonunu. Okun olie ambonde. On se comprend? Kebe biso ke nzuya olie yu ya sonunu. Ambonde. Afia yali ke fio. Akla kanyi lende. Sranga mo nyamie wa wensi yi. Mo su fe ike onyi. Son elike. Nyamie wa wen ofa e fa wure yi Jésus yi jumali enu. Qui amen je vois. Tiende ngankin loti na wule se amen mania. Voilà.
Jésus palier ke yo. Et nga eti pasteur, o palier ke e ou kamu. Na mu kura amu diguma. Est-ce que tu comprends? Jésus a pas ke yo. A son nom jumain et idiot. Jamais. Là, il soit condamné et bois. Il tient à mon monde. Keke. On dit amen, Dieu. Amen. Non, vous l'avez passé, viens un peu. Et tu n'y as pas. Hamburger, Israël, n'y a pas. Et dis-moi. Ils ont Éphésiens flois, non, ils ont yo. On parle sans vieux mou. On fait à son nom. Quand on est pas diamou juma na moi et pas na juma ngama on fa wala ya munuku wa musanu amon kladi. Alléluia. Donc o kleke yo sranye o fada ke besie si amu na mu dinya mi juma nyo sranye e sranyo nyo ye mwa mu o fada ke be dinya mi juma nyo na via zuzo mwa am la vizu am la vizu yo se strango ne ke o izete be umo Alléluia. Alléluia. Na ule nyole. Itiema e wala mufanga. O esetie donc a sous cellule mon bendiguma benyo ningemo. Avi asonu kuma osa mo inu mamu inu sramu be alike amon wu yen amole nyu. O fata ke amukura mu yolike. Ye benga donc asumo bakponzo wanze bakponzo be yoma like na wa wenu nyile amusu twense amusu kosin. Alléluia. O mangle mu nkluke nwula mu fanga. Nde yata bonyele beni se ekluke eniyan se isu nyi. Bisa onke odwi oti plon wa fase aklo nyamye nde. Oti plon na wule noni mu akure. Nde viole be kan o konti ke ba longa sisa. A na wule aklo na wule. O a wule oklo nyamye nde. Ngremu yaki ma o dwi o tranya mye nde su plon Jésus du maïnou. Ye ke e kan nyamu o kan ye nzolie enyolie mbende. Onyolie mu oji Jésus kani ipajale oji nglo. Onyolie mu be dilalo ke ani Jésus be onu. Ye insensu wakai ignile itende mo kaki aucun onzoin ton caractère. Nyamye wa we ameati ke odiguma onu. Amanyamye wa we yati ke oyoma anyi. Ma ekura ejaso na ete srewanga su ete kosangalembe su. C'est à wike o dwinti akpolon se nyamye ke oswan obo. O fa inde ikulole fa wala onu sere. C'est à wike o nyoliembe quand voit Jésus. Botike nya. Mo quand vous ma okundema pajale mo a aussi nous yonanti. C'est Jésus ke o kaki. O nyoliemu ma beji Chrisinglo. C'est un week-end, on joint kusu, nyamye wawe, anam mama nyamye wawe ya tinke okaki on joint. Si, nyamye wawe nke okaki on joint. Afwen ofadake enyi, ofadake iwo enyu. Jésus du maïnou ma
Ewa serewa ibo seke esi nyamie pli. Esi nyamie pli. Famille tran on denu. Mami akundan otran on den isu. Ma okpajalen okpajamisu. Ma okani okpajamisu. Ye ma owawen otweminu. Ma owawen otingeminu. Yo ma nyo osonzon fwe. Mo onyiwa wenu. O dumadan ilenti. Yo ma nyo osonzon fwe. Mo nyiwa wenu. O kanvulenti. Famille Jésus du Mano. Amen. Alléluia. Ma ifa ekelemuna ilanyamyanse afin esuralein owo indenu epailein owo indenu. Alléluia. Ma quand voulez nyolien enyi wa wenu ke nyasa ma ebla. Beyo yo ye na masura lento fa o. Beyo yo ye na masura lento fa. Beyo yo ye na masura lento fa o. Beyo yo ye na masura lento fa. Masabe yisi kaji yo na masura lento fa o. Beyo yo ye na masura lento fa. Sabe ikele yo na masura lento fa o. Beyo yo ye na masura lento fa. Beyo yo ye na masura lento fa o. Beyo yo ye na masura lento fa. Beyo ye na masura lento fa o. Beyo yo ye na masura lento fa. Masabe ikele yo na masura lento fa o. Beyo yo ye na masura lento fa. Sabe yisi kaji yo na masura lento fa o. Beyo Merci yo Seigneur. ye na masura lento fa. Beyo yo ye na masura lento fa o. Beyo yo ye na masura lento fa. Beyo yo ye na masura lento fa o. Beyo yo ye na masura lento fa. Alléluia. Omangula yukula ifanga. Ma enyi. Nige kula ngama muyobe lain. Afwen. Ma ouka su Jésus du mayinu. Amen. Ma yukula enwiwle. Obobo ovraka enwiwle ke asunyi. Nan plinsuke afwen. Atransa okonsuko azuko monyunu. Ça serait une immunité nous, famille kun face Jésus. Oye sien. Alléluia. C'est là ma kele pono blanc. Fa pono nyon Jésus. Anze po nan Jésus. Oli ma yoli ke kuna e woye nyunu. Alléluia. Ça kanga miende akanga chapitre kun ndetre kun tien kunu fa ndetre kun ni bwe. Oli yoli ke kumo obobo anwure jrenke asuko nyunu. Amen. Sangeze transana yali ke fi. Vraiment, oti mble mlilem ben. Manyamien ouka e Jésus du maïnou. Amen. Maï so ya oufou embenou. E amumbo ni bale. E amumbo ni bale. Yo manyamien la muso. E amumbo ni bale. E amumbo ni bale. E amumbo ni bale. Alléluia. Et à oufouemou, et so benou, et so enia, usu afoué, ofin boake, osoupe nous, usu afoué, oti enia, mo, au catholique, ofin boake, oni, en ce nous. Kwaku afoué grâce, ofin tomidi, tumodi, pardon, tumodi, osoupe nous vie. Kwaku afoué grâce. Okun ngesa amena Thérèse ofimboaki oti catholique vie. Okun eso enia kwadio aya Marie ofindaloa il y a obakoni etran titi.
Quadio Aya Marie. C'est ça? Yo balé en ce nom. Et ya mumoni balé Jésus du maïno. Manyamia isura len o tata ikwa isu. Oma amga musukwe nou. Kamwa samusin eyo lofo embelike. An sepike ekusu nyamia isawe isua. Na isu yonzu. Mokale titi alléluia. Ye enya Marie mo ilio kloko ni etran. E yo moni balé. Jumanga nyamia fawlo sanu kusu na sisi obo. Benga besu yoin fa unla no na yovie na nyamia ra ekwa Yesu Jésus du maïno. Amen. O ma ya jaso e asre nyamia kasien. C'est amu asonu fite ya swambe sumindamu anko klamu duma ya ikenle. Na transa okun ayali kefi oti anyile nzwen. Ye soin yunguma be kula ngamo be kluke be tandai tablimbe olo ankla ko klamu duma ikun. Manya miera e kula Yesu Jésus duma ino. Et si nyamie pli mankan vule nyolie ala unsu awole titi ati famien be famien ati e defwe. Voyez ati vigne itafwenyo. Il fisuke akluke enyi na eyukpa na isuma. Itie ayiyi sasombe kloa nu kriyo. Ukae ma wonde iure ma buya kunda ma enzwen okanvuo ma ngren o yoke odwi moti plon mo kunde nzwe oni aliensa. Ma oningembe loe. Yali ki papa ngama siesieli maniye ma etisu famille Jésus du maïno. Nyaki onvlei o sanu ma owa wen o tingebe. Esreke anibe nanti. Ma o kunusan inu yabe ngwanu famille Jésus du maïno. Ale anwo oni nyamie ya ungwe ma nyamie ni ya ungwe ni amutran. Ma ya kunuye o katamusu. Na nglemukla o jinglo na oramusu Jésus du maïno. Amen. Yo e balio e supo nana nyamie ra eso e balio e supo nana nyamie ra eso e balio e supo. Ngalie ti blamelie ekra ekani ewen ka so nu vie ma mi 2 minutes nyonke blabe kula o ma am sese aso amuna efite blam be ka 5 ans. Yo e balio e supo